Assalamualaikum teman-teman. Apalagi kita di Fishing Channel. Di sini kita mancing lagi teman-teman. Karena cuaca ini hujan terus nih dari tadi pagi, nggak bisa kita mancing di laut teman-teman. Kita mancing di laut saja lah. Kita lihat spot di sini teman-teman. Nah, tahu ada cintanya di sini barang seekor 2 ekor untuk laut teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita prepare dulu. Kita jumpa aja di spotnya aja teman-teman. Oke, kita coba di sini. Hujan nih, nggak bisa kemana-mana kita mainnya di sini aja nih. Kita coba dulu teman-teman. Masa main di bawah-bawah pohon pisang hujan teman-teman. Laut hujan. Licin pula nih. Jatuh pula kita ke bawah nih. Tunggu teman-teman. Di bawah-bawah teman-teman. Apa nih? Kena teman-teman. Kena besar teman-teman. Kena besar kita teman-teman. Yes. Ya, gimana teman-teman? Yes, kena babon kita teman-teman. Ya. Baru lempar teman-teman. Langsung kena babon kita. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Mantap. Coba lagi. Kita ambil tempat dulu teman-teman. Kita coba sini spot kedua teman-teman. Oke teman-teman, kita sambung, kita tambah dengan joran TG. Pasang 2 joran teman-teman. Ada pergerakan joran TG nya. Kena teman-teman, kena. Lumayan teman-teman. Lumayan nilainya. Bisa rata goreng-goreng. Joran TG langsung dihajar. Joran TG dihajar. Joran TG tenggelamin. Tuh, kena besar. Aduh. Besar. Alhamdulillah. Besar teman-teman. Besar. Langsung dihajar besar. Alhamdulillah. Ada 2 kita dapat besar teman-teman. Alhamdulillah. Ada 2 teman-teman besar. Ada 1 kecil. Oke, kita masukin lagi, kita coba lagi. Kita coba lagi.
Bola lari, bang, kena lagi. Alah, kecil. Kecil. Coba lagi. Ini kena. Kena lagi, teman-teman. Kena lagi nih. Mantap, lumayan babon, teman-teman. Aduh, lumayan, teman-teman. Lumayan. Lagi, teman-teman, coba lagi. Kita coba lagi. Kemari. Oke. Kita pantau lagi, teman-teman. Balik aja lah, teman-teman. Nggak mau lagi nih. Udah lapar udah nih, teman-teman. Lain waktu kita mancing lagi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.